Some teams no have home day, no? Beberapa tim memang tidak ada libur sama sekali. Even if we don't have result, I will go sit. Why? Kenapa? If you are doing your training, if you are not in mood, training no effect. Sama di tempat, sama di program, saya paham. One training, two training, beberapa latihan, ada yang cedera. That means if you do program without me, that means you don't believe in my training, you're doing something else, and you come to the match, we have problems. Mau saya lakukan untuk kalian adalah untuk meningkatkan katanya performa kalian. You should have guys minimum 40, 50 points. We are lost 40. Kalau saja kita katanya lebih mau berkompetisi pada saat pertandingan itu In the match, they cannot keep playing. I don't like this. kita harus berkompetisi lawan Persib. Kita lihat begitu malah itu tambah kabur bisa boleh tahu USG lagi saya kira USG itu dijadikan gold standar permisi ya poin kan selangkangan kok otaknya gede saja malah ini bang dia punya bentuk portable-nya harganya waspada Pas siap. Run. This area. Habis pasti ganti ritme Itu datang nanti tuh tidak ada masalah. Easy pass, Ryan. You're killing his pass. Masih lama-lama ya ambil bilang kembali lagi.
Ojan Barber versus Bali, which still plays with 15. Only versus Borneo. Kalau pas anu maka from Greek Ya, oke. Dulu gitu kan.